Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che zirtir tu pilal biak engi tiam chin lovin suspend ani thang pui kho a zirtir tu no pang uniform phel saka pu chu voin khan department in suspend order ati chuaka so cause notice pek ani angin lunglei south SDEO in atan na huna a in soifia na angai thak sak Chang Pui SSA Primary School zirtir tu zirlai no pang uniform li sakapu Child Welfare Committee lunglein alaka FIR an thelu awanga police sinan man jail mek chu Voin Khan Education Department in suspend order ti chuakin anha atangin choltir ngal ani Subdivisional Education Officer lunglei Southin Zone JB Ahildanin Department in Inquiry alak na chu a morbok fel thokhat ani to a so cause notice pek ani angle notice in soifia turati ni chu voin ani bok awangin Chief Judicial Magistrate phalna in voina atanam huna a in soifia na ngai thak le record ani a heng report te hi aizol lama thunei tu sang jok ne na thon le ngal ani atibok SDEO chuan Voin Khan Department chuan suspend order ati chua to thu soin order a hian with immediate effect ti ni in voin atangin suspend ani ati a heti lai hian a in soifia na report athon te ngai to in thunei tu sang te an thut khom mek thu asoya voin lama a in soifia na report eng kim thunei tu sang jok ne na thon ani nu a chuan lunglei atanga ti thei ang te chu ti zo thokhat ani thu asoibok Chang Pui SSA Primary School no pangnu le pa te chuan an zirtir tu man ani tak hial awangin voin bika an fa te school an kaltir lo ti Chang Pui atanga kan thu don na chuan asoya an zirtir tu chunga an rin ayana a danin ro arela wangin khotlang nu le pa te ril ro khoi hle nia alan thu kan thu don na chuan asoya lung oi lo na lan tir po ni lovin voin hian SSA Primary School no pangtu ma in school an kal lo ti soin zirtir tu lo chunte ro chuan school kalin office po a in hon thu asoi Chang Pui kho SSA Primary School a hian zirtir tu pani omin tun haya SEDP zirtir tu pakhat da pel ani a pol khat atanga pol li thleng omin zirlai no pangsom ni an thin ti Chang Pui kho a kan thulak na chuan asoya tun haya har sat na wangin u nau pani ten school an chua san huwa zirlai som pariat an mek ti asoi Chang Pui SSA Primary School zirtir tu pakhat suspend ani tak awang hian he school class sang pali de chu zirtir tu pani in an zirtir don ti na ani awangin anin dei lo hle dona Education Department thunei tu ten anin dei lo na phurutura ma an lak lo chuan zirlai zong in an torpha thei ni a alan thu riat ani